bračni ugovor. Da. To je ono kad se neko svidi, dogodi se kemija, pa idete žive zajedno 3 mjeseca. Pa nakon 3 mjeseca shvatite da niste jedno za drugo, pa bolje da se različite nego da petljate. Tako i ovo dobro je da se ovaj natječaj odudi. Vidite da grad funkcionira. Svi, niko ne zna, će li ostati ili otići. Rade ko singerice. Ja nemam problema, ja ne mogu više od ovih čistoće, od dvojice, niko dođe i za ćoška me čeka ovaj. Kud god se vozim po gradu, sve čisto, uredno. A ja prije 2 tjedna prosao 2 kile kokica Bogovića i pozvoju 9 navečer. Da, tako se to radi. Da, uzeo sam 2 kile kokica, posao po vodu, uopće mi je prosao i nazvao ih da idu početi. U pola 10 navečer ne vidim. Da, to je zadaća gradonačelnika. Da bi Bogovića izgledala kao dnevna soba. Tako to mora biti. Grad Zagreb mora biti najčistiji u Evropi. To ne košta ništa osim samo organizacije. I malo straha. Dobronamjernog. I umjesto da se deva u zatvorenim prostorima naših trgovačkih društava, da rade svoj posao. I ništa ljudi.